Hello guys, ngasi ki video asida English grammar ki article hai lai bi chapter du ki question khara tawgani ado question ngasi ki aham question se sigal lai re ko question se sigal lai re kaino hai si Rama said that he was a more experienced of the two candidate hai re ko ado yengo question se tawdri mang da hanai do ke pi ba question se si sporting error hai lai ko sporting error hai lai du ki chapter du ki deba ko adu se adu kai dawri aina hai bi chapter se स्पोर्टिंग इरा हायो जत सिको सिगा चैप्टर पुनः मकी कॉन्सेप्ट से मंगो जाओगे बको चैप्टर पुनः मकी कॉन्सेप्ट से मंगो जाओगे आर्टिकल वगैरह नरेशन वगैरह वॉइसेस वगैरह टेस्ट वगैरह पुनः मकी कॉन्सेप्ट से मंगो चंगी है अदु दो कइदोगनी ngasi gi chapter ngasi gi akogi video asida article base tawga se bangakni question sing siko adu nang khanga de bai bu question sing se puno sing se la le se article da la le la bani ba ko article da la bani ba adu do article kai wai lam bano hai thi re se ko aham question da la si Rama said that he was a more experienced of the two candidate ko ado siga yong pi ba sentence se siga yong competitive degree ko phang bre yong na phang ye ko maram di a more experience hai re more si la ye ko more la ye aduna si competitive degree si u phang ye ko competitive degree si u phang abani na adu matung dagi yong of the two candidate hai re ko competitive degree amasung of the two yaw re ba sentence siga yan ta bra sentence sida of the two yaw re ba sentence amada yengo competitive degree su yaw re of the two yaw re ko adu article ki rule na kai hai article ki rule na hari ba kariguma sentence amada competitive degree oraga sentence to competitive degree oraga sentence adu of the two yaw ba raga di ko akoina hari ba sentence adu da si na bajai hari ba yan ta bra da si na bajai hari ba ko normally kai dawi ko generally akoin da si kang ma si nai da se superlative degree ki case da si nai ko for example the largest the longest the tallest the shortest sumai hai dana khoina ko superlative degree dani ba khoin da use awse but kariguma sentence amada comparative degree yauraga of the two se yauram bata argadi of the two ko of the two se yauram bata argadi akoina sigi case asida da si na yagani ko aduna siga yego he was a more experienced hai se siga e se la le ko e la na bisale moina kayo gani e mukun gai la gani da la gani yan ta bra da la gani ko se for sigi la li kai dono duri second ni ko second si kayo already option number b oirani for example sigi nang gyan ta dren khalo ko ai to example am laurage ba aina haire ko she is the taller of the two sisters haire ba ko machina oni da yeba ko no pi ni khalai moi ni marak ta amani hena wang ba heli haire aina ani musi yenga amani hena wang ba heli haire ba ko adu ai tar gadi sigi sentence si yengo t a w e r taller yaura ba hai ba di competitive degree yaure aini kai dori competitive degree sinare plus of the two yaure ba ko sentence ga of the two yaure ba ko of the two yaure bani na sigi sentence ra koina da si na ba jaye ba ko da si na ba jaye ba gyan ta bra adu kai gumba khallo ba ko noi question noi kok ta question ama lai khallasi noi kok ta kai question lai noi na ai ba of the two thado ga kari gumba of the three le ramba tar ga natraga of the four natraga of the five le ramba tar ga kai oi gani hange ba ko ikonda se sigi se ato पर चल लगे करीगुम को of the two ले रंब ता of the two thado ga of the three ले रंब ता रगा दी for example लावर से ngaki ko of the three सुमाई ले रंब ता रगा दी कई होगनी हंगे बको of the three ani dagi hen khiu ता रगा दी को of the three ता री ahum gi marak thai natro ado ahum gi case yor ता रगा दी अखोइना सिंगली सदर competitive degree sin ri la rani ba kyan ta bra hai ra chi ko he is the tallest la ni sumai taller ngasai taller lak pa do taller lak pa ja roi ba ko he is the tallest of the three boys hire for example ko sumai la ni ba yengo mu ka gi ko of the two lak pa tar ga di nang na competitive degree senior su yai plus competitive degree senior su nang da use tau ni ba yan ta bra aduga of the two thado ko of the two na ta bi of the three of the four of the five sumai lak pa tar ga di se sam da ko nangi ngasai gi competitive degree ba do competitive degree du ja roi ba kay marang wino competitive degree ha basi yung competitive degree ha basi mi ani ki marka changing to budu niya mi ani natraga posak ani natraga quantity ani ki marka changing to budu niya ba superlative degree ha basi na posak ani dagi hena ko posak ani dagi hena changing to budu for example 3 aro ko 3 mi ahum dai re mi ahum changing to buta ga di adu superlative degree ha ga ne ba mi ahum se ba ko ni yeng ani mi ahum se kanana
खलो मी अहम खल नुपा अहम नुपा अहम से अखोई येंगा नुपा अहम से अमने हेना वांगे हाइब तारगदी दुई केस तो यागनी सुपरलेटिव डिग्री हागनेबको सुपरलेटिव डिग्री हागनी यान ताब्रा सुपरलेटिव डिग्री हागनेबा अदु नतबिदा मी अनि लेरेको मी अनि सिगे अखोई येंगा मी अनि दगी अमने हेना वांगबा नत्रगा अमने हेना नोयबा नत्रगा अमने हेना चावबा हाइब तारगदी दुई दुगा यागनी अखोई कॉम्पिटिटिव डिग्री हागनेबको अदुनी वारी है वो सिगे नंग खंगदा वाइब कइनो ऑफ द टू लेरंबा तारगदी को ऑफ द टू लेरंबा तारगदी अखोई कॉम्पिटिटिव डिग्री सिजनरसु याय अदुगा प्लस कॉम्पिटिटिव डिग्री सिजनरगा दासु यूज तौगनी कॉम्पिटिटिव डिग्री की मांगदा अदुगा करियो ऑफ द थ्री ओखिबा तारगदी अखोई ngasai कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज तौइदो यारोय कइदगनी सुपरलेटिव डिग्री ओथोकनीबको अदुगा इगनीबा ग्रामर की रूल की मतुगिना यान तारेको मैम दो मथंग अमुक चलसी मथंग को सिगा लेरेको ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल ऑफ हिज फ्रेंड हारेको सिदी लाइरेको नोइस मंगमनी खाली अदु यंगो सिगा कइनो तौरसी विथ एन यूनिक हाइ सोरबा यूनिक नेबको विथ एन यूनिक प्रपोजल हारेको यूनिक सी मैम यूनिक की यंगो अहान बाहुब लेटर से कइनो यू नेबको अहान बाहुब लेटर से कइनो यू नेबो यू से कइनो यू से बावेल नेबा बावेल नत्रा यू से बावेल नेबको अदु अखोइना यू से अमुको यू से आई हारे यू से अमुक स्पेलिंग इथो हारे अदु तागदी वाई ओ यू न अखोइ तुम इनद्रो यू को नंग हाइबदो यू से सुमाई इदना यू सुमाई इबा होजि नंग कइदो यू दगी सुमाई इथोएबको हंदना अमुक थुगाइदोएबको हाइबदि थुगाइदो पुगु मनि उचिगि वाई ओ यू दे इथोए अदु वाई ओ यू दे इथोबनिना होजि सी येंगोबको वाई ओ यू सी येंगो कनाना हौगि येंगो मासे अहानबा वाई न हौब्रा वाई न हौगेबा हाइबदि कॉन्सोनेंट ना हौरेबको कॉन्सोनेंट ना हौरे अदुगा ने करिगुंबा नंगना सिगी वर्ड से प्रोनाउंस हो मतंदा को कॉन्सोनेंट की साउंड थोपु तारगदी कॉन्सोनेंट की साउंड थोपु तारगदी येंगो को वा अखोई लेटर दे चलोएबको प्रायोरिटी कनादा पीगनी साउंड पीगनी प्रायोरिटी सिको प्रायोरिटी साउंड पीबा मींस कइनो करिगुंबा वर्ड अमा अखोई प्रोनाउंस हो मतंदा को हाइयो वर्ड अदुना अहाम प्रोनाउंस हो मतंदा कॉन्सोनेंट की साउंड थोपु तारगदी अखोई ए सिजनगनी मांगदा सिगी यू से यूनिक से प्रोनाउंस हो मतंदा वाई की साउंड थोकरो यू को यूनिक अदुगी नेने सिगा सर्कल तौर थमिदो वाई की साउंड थोये बदुना ए सिजनगनीबको माना से क्वेश्चन ये एन पी रेदना एन पी तारगदी ए से लालेबको सिगी मफन कई होगनी ए होगनीबा अदुना आराम से कई होरनी टू ऑप्शन नंबर 2 से होरनी बी से होरनी क्या तारा मैम अलाम थिदोइनी बखोइ तौरिसे अदुनी को यूनिक की मांगदा एन लाओय को यूनिक की मांगदा ए लाकनीबा यूनिक से होना प्रोनाउंस हो मतंदा यू की साउंड हाना फंगीदना दुगी ए लाकनीबको कॉन्सोनेंट होइबगी मथा मुचलसी कइनो लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possess proved to be a blessing for him when he was in great pain हारेबको सिगी से को सिद खंगदा बाइबको सिगी से होगी डिटरमिनेंट साइन लेबको दुगी कोसे यूज तौरगा सि को कोसे सेम पनीबको अदु दु खंगदा बाइबु यमो लिटिल हाइब तारगदी कइनो खंगसे हान को लिटिल लेरे ए लिटिल लेरे अदु मतुंगदा दा लिटिल लेरेबको अहुम बसे खंगदो अहुम बसे खंगबा तारगदी नंगमनीबको दा लिटिल सिनी ए लिटिल सॉरी लिटिल हाइब तारगदी खल्लो को सिगा इन नो मी काबसिगा लवर सेबको काबसिगा इसिंग कि नत्रगा चा खितंग यावरिन हारेबको खितंग याव तारगदी होय लिटिल हाइगनीबा ग्यान ताब्रा खितंग याव तारगदी लिटिल हाइगनीबा अदु नतबिदा हौजिक खितंग से सिगा खितंग यामलसिको सिगा लिटिल की केस को लिटिल हाइब तारगदी खितंग याव तारगदी लिटिल हाइगनी होइना ए लिटिल लाओ अमुक ए लिटिल हाइब तारगदी ngasagi little da yaw quantity do dugai khitang hena yaw taragadi ko dugai khitang hena yaw taragadi apna ya gani a little ha gani ye age sida khitang yaman lagi ko little lagi khitang yaman lagi quantity si yame ko khitang yaman le hoi da little ha taragadi kam asi ngani da little se kari gumba jo yaw budu ko ka ta jo yaw budu du puna mak tak ba taragadi ko natraga ka ta jo yaw budu du puna mak tak ba taragadi कोई दालितर सिजनगनीबा सेम सिगी मौंदनी अखोगी ए फ्यू द फ्यू से लेदीको अदुना कइदोगनी ए फ्यू नत्रगा लवर सिको सिगा हारगे एडिशनली अदोबा मा हारगे को फ्यू ए फ्यू नत्रगा द फ्यू को मखोय अहुम मक्सिंग कइदोगनी मखोय अहुम मक्सिना काउंटेबल नाउन सिजनगनीबा मसिंग थेबा जाबा नाउन सिजनगनीबा को सिगन नॉलेज से नॉलेज नि पीरिस नॉलेज से मसिंग थेबा जाब्रो जादेबको अदुना अखोय लिटर यूज तौरिबको सेम चमाने बानी मको फ्यू ए फ्यू द फ्यू से मखोय चमाने बको खितंग यावदो खितंग लेबदो फ्यू हायरनी खितंग दुगे खितंग याम तारगदी ए फ्यू हायरनी अदुगो जो लेबदो हायब तारगदी
दा फिउ लाकनी बको दो माइना सेम हम मक्सी माने बको मीनिंग अदो कइनो आछि लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस को सिगे यम मखा एडिशनल कइ बिरे माना लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस हारे को मंगोन जावबा नॉलेज को मंगोन जावबा नॉलेज हारिबा मंगोन जावबा नॉलेज पुन मखा ताक तरो सिगी से ताये बको मंगोन जितना जावबा नॉलेज तो अदुनी बताइ से अदुन कइ लाकनी सिगा लिटिल लारोय बको लिटिल तारि खितंग लानी लारानी को अदुन कइ लाकनी दा लिटिल से लाकनी बा यान ताबरा मैम मंगोन जावबा नॉलेज तो को मंगोन जावबा जितना नॉलेज तो अदुनी माना हाइनिंग सिको सिगा सेने सिगा अदुन दा लिटिल लाकनी बको अदुन लारे से सिगा यमु दा लिटिल हाइ लाकनी बा लिटिल लाओय को दा लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन सुमाय लाकनी बा यान ताबरा अदु तारगदी लाले से को लाले से काइदनो लाले से ऑप्शन नंबर ए सिनी बको आंसर से कइ ओरनी ए ओइरनी बा अदुनी आइ ngasai mangda hai do ngasigi video asida ko ngasigi video asida akhogi sporting error se just article la base sarwa sem ngak ni question puna maksing si ko adu matung de yong se question number 5 la si ko in a hour time hai re ko I will be back but now I have to go hai re ko sigi ko article kai diaw ge a yaw pra sida sigi in a hour time hai re ko a hour siga adu a siga yaw se a se chumira la le khangdri ko na gi khalo khangdri na adu hoji ko a gi head next kai lege hour leibra hour leibako sida la se mo hour se kai na hoge hour se ais na hobra ais o u r ha re bako hour se ais na hoge bako ais na hoge ba ais na hobani na ma se kai oire ma se consonant oire ba consonant oire ba but akoina pronounce au matam da ais silent oidro ais se silent oine pae ba ais se pa bi de ba akoina mawar hojin de ba ais se yan ta bra ais se akoina pa matam da silent thammi ba ma se hour na paye ko is o u r se kai na pai hour na paye ba adu di hour se pronounce au matan kana gi makhon lake vowel sound la ye ko hour hai hour la bani na ma gi man kai sin gani en sin na ne ba yan ta bra kari yo vowel sound nang na pronounce au matan vowel sound phang ba tar ga di kai ha gani khoi na en sin gani ba ko se swai na e double g ek hai re ko jerum hai re ko jerum si am kai na ho ge e na ho dro e na hoye bako e na so awre ma se vowel letter na so awre plus koina pronounce abu ta ragadi ek ko ek hai bu ta ragadi vowel sound phangi ba du na kai dogoni in si na gani ek ki mangda so why na ko ato ba example la orsi I C I R hai re ko ear hai re sigi se pronounce abu matam da I se silent oi kharni ma se silent oi khrabani na kai kari na pronounce gani ear na pronounce gani ba ko ear na pronounce ro bani e gi sound hana phangi ko vowel sound ni e di vowel ni ko du na vowel sound hana phanga bani na kai dogoni si na su en si na ngani yan ta bra myam aduni ko siga hour sigi mangda in lak e lak si jaro e ko hour gi mangda kai lakani hour gi mangda matam bung in lakani ba adun lali si kai dono option number a si la le ba ko aram thi doini dana khoi di option number a si la le ko in a hour hai jaro kai ya gani in an hour hai gani ba ko in an hour hai gani ba ko se mathang mu chala si mathang ga kai no ai whole world is today facing the threat of extinction due to the invention of science hai re ko due to the invention of science hau ji ko sigala ali kana yeng tho se mo ya sigala ali se mo sigala word am pi bra whole ai na whole hai re ko whole complete suguma word se phangna tar ga di mo gi mangda matam bung ma da mo gi mangda da la kani ba ko da si na kani ba moi si mangda da si na kani ba ko aduna kai gani si the whole world hai gani ba ko the whole world hai gani ba the whole world is today facing the threat of extinction due to the invention of science hai gani ko man da si na ramdre aduna lal si kai da ore lal si option number a si la le ba ko hai budi whole gi mangda da jofam thoi man piram drabani na option number a si la le hai rani hoina the wine yang ko si yang last day taram ma yaw bra science hai na science lai ko science gi mangda su da se hoina sijina de bako sijina ba ja de bako role gi matung ina siju khangge lo ba kari gumba holi mang si da piram anga science ki mang da mu da piram bata raga di ko kai da langani option number 3 da langani bako yan ta bra si lai re dana makha mu jala si yango makha si lai re ko the loss of job is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation ko ham ga dogoni nang article se thido ba hana kai di yaw ge a amasung a n amasung da kai di yaw ge n si yaw pre ngo n yaw ba yaw re ko haji nang check to go da n mana n
सिजनरी चुम्ब्रा लाम्ब्रा चेक तौगदबको एन की मतुन कई वर्ड लाके नेसेसरी लाएबको नेसेसरी इविल हारेबको नेसेसरी को नेसेसरी इविल हारे इविल से इविल से बारे इलगे को इविल हजी नंग चेक तौगदब हाइबो आर्टिकल से एन नत्रा एन की मतुन लाको वर्ड से कनानो नेसेसरी सिनेबा सी कनाना हो येंगनी को कनाना अखोगी इबा मतमदा करम लेटर हाना हो येंगनेबा एन होब्रा एन होयेबको एन होये एन सी कइनो कॉन्सोनेंट नत्रा कॉन्सोनेंट नेबको एन सी एन हारे लेटर से कॉन्सोनेंट नि प्लस अखोइना सिगी पीरिबा वर्ड नेसेसरी से प्रोनाउंस तौब तारगदी कई साउंड थोकनी बावेल साउंड थोकद्रा कॉन्सोनेंट साउंड थोकद्रा दु येंगनेबको अदो अखोइना प्रोनाउंस तौब तारगदी नेसेसरी हाइब तारगदी कई साउंड फंगी कॉन्सोनेंट साउंड फंगीबा यान ताब्रा कॉन्सोनेंट साउंड फंगबनिन कई सिजनगनी ए सिजनगनी माना सिदा एन सिजनरी से लालेको अदुना अखोइ लाले सी यंगो ऑप्शन नंबर बी सी ओइरनीबा बी सी ओइरनी लाले को बी सी लालेबको लोरेको सिगिसे मथा मु चला सी नेक्स्ट क्वेश्चन सी यंगो देयर वेयर ए नंबर ऑफ intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist who remained a center of attraction. Center of attraction. Sigi yemo, sigi lali si kai doni yenga si bamu. Sigi kai the article used to we yengo ana. There were a number of intelligent gentlemen at the party. Si chumani, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist. Si chumani, eminent si yengo. Adjective ni bako sigi se. Kai na we ina hobra. इन हौयेबको चेक तौरिने होइजे इन हौरे अदु मतुंगदा मासे अखोइने प्रोनाउंस तौब तारगदी इमिनेंट हाइरोइद्रो इमिनेंट हाइब तारगदी कनागे मखोन थोइ ई की मखोन थोइएबा हाइबदी बावल साउंड नि फंगिसि प्रोनाउंस तौब तारगदी को अदु बावल साउंड फंगबनी माना इन सु यूज तौरे को चुमेबको सि भौदी हजि हु रिमेन ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिदनेबा लालिसि हु रिमेन ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आइसि सिगि लालिएबा कई मरम गिनो करिगुंबको होरे आइना हारेको फिजिकल पोजीशन की मांगदा दा यूज तौगनी नैना हारेबको फिजिकल पोजीशन को फिजिकल पोजीशन है कहीं ये फिजिकल पोजीशन है तारगदी अखोइना हाइद्रो अमा सुबा अनि सुबा फॉर एग्जांपल लरोसिको द फर्स्ट हाइरो सुमाइन द सेकंड हाइरो अदगी द थर्ड द फोर्थ द सेकंड लास्ट को द सेकंड लास्ट अदगी अतै सु लैरिको द टॉप the bottom duga the center ko the center sini bako sigi yung center ki mana ek kai bige mana e pire ba e use tore bako e use tore bani na e si la ne bako ayo sum thoi e sum thokte da sum thoi ba yan ta bra adu la ji yung option number kya warni option number 3 orani ba हाइबदी who remain the center of attraction हाइगदबा यान ताब्रा मथामुला आसिको केनो द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडो विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर हाइरेको सिगी एगो सिगा से उनका आर्टिकल सिनगे एगो आर्टिकल से मेन की मांग लाकब्रा मेन की मांग दा लाएबको हजि नंग खंगदबा हाइबो मेन वुमेन को मोगी मांगदा दा से सिजिनदेबको दा से सिजिनदेबा दुना दा सिगे इरिसे सि यारोय लालानी को just main हाइगदो main is the only creature हाइगदो को अद लालिसी ऑप्शन नंबर क्या वरनी ऑप्शन नंबर ए सी ओरनी एन ताब्रा main woman की मांगदा दा यूज तोबा जादे को खंगेलो बसिगी मथा मुला आसी यमो father in him could not bear the condition of his ailing daughter हारे को father in him को सिगी सेंदे सिगी अर्थाजी कइनो हाइबदी नुपा am लाइको मंगोदा नुपा सिगा क्वालिटी जाओगे को मपा ओबी क्वालिटी जाओगे क्या ताब्रा अदुदो करियुम बसेने समद मपा ओबी जाओगी मपागी वारी तनतेको जैसा क्वालिटी अमा मोर शो तौब तारगदी सेंदे समदको नत्र हाइरोने मी अम लैमा से देशभक्ति नि हारसेबको दुमाइना मंगोंदा जिसा पोरम की क्वालिटी जाव तारगदी क्वालिटी से उठप तारगदी खोइन दा से गनेबको फादर इन हिम हाइब तारगदी मंगोंदा नुपा दा मपा ओबगी क्वालिटी दु जावी हाइबको अदुना फादर सी मांगदा दा सिला नि दा फादर हाइगनेबो खोइन फॉर एग्जांपल अतोपम लरोसिको दा patriotic the Smaila Niko PATRI the patriot in him shows how
much he loves his country ko in a top example am si thoye ba sigai che ko no the patriot in him shows how much he loves his country hare ko mangon da desbakti ko nupa si da desbakti ma di hai des si am nu si ba ko mangon da quality jaw ye ba ko mangon da quality jaw ba do mai quality tu na khoi da u phang ye ba ma se ma gi des si bo hai di mai country bu kam nu si ye ba du na da si na ngani ba ko quality ma show ta utar ga di mathang mula ase yemo every morning in the sun ko every morning sorry the sun rises in and is high ko in and is yemo article se kai da ke se in la da na in la ko aji in haba isi chumbar la ma thido ne ba koina khanga da hai bu ko kari um direction ki na mata ar ga di direction ki mang da koina matam pum ba da na si na gani for example the east hai gani the west hai gani the north hai gani the south hai gani ko the south hai gani adigi atai si laini the north east hai ba jai the south west hai ba jai sumaina ko direction ki mang da matam pumra da la kani ba ko adu mana east ki mang da en haba bani na en si la le ko ni la kani en ki mafam da la kani ba de adu ba tar gadi la le se option number kya already option number 3 se already ba se mathang mu chala si next ta next ka yari virat kohli is best batsman in india hai re ko sigala ali se ko sigala ali se yung piri ba sa ne se superlative degree da lai ko superlative degree da lai ba tar gadi ko superlative degree da lai ba tar gadi se ne sa da matam pum ba da khoi ga da ko ni da se sijina gani ba da sijina gani ba ko yan ta bra base ye mo good better base ne ba ko good better base ne ba ko superlative degree ne ba ko aduna superlative degree mang da sijina gani base ki mang da piram bra mana question da base ki mang da piram bra da piram de ba ko aduna la le si option number 2 si oi rani ba base ki mang da la kham thoi ba ko lore matha mu chala si next ta next na kari when I meet him the couple of days back he was playing piano hai re ko khani mang da ko in maham chalui maham nu chapada hari ba nupa do piano play to le mi hari ba ko kari um musical instrument piram tar ga di musical instrument ko musical instrument piram tar ga di sen samada hari ba musical instrument du gi mang da khoi ni kai do gani da se season ga ni ba ko da se season ga ni ba da se ga ni hai ba di he was playing the piano sumai la ka ni ba da piano yan ta bra da piano sumai la ka ni adu yengo sidi se exception am lei ba ko answer sidi 3 or ni khangi ko adu exception ai ba ko ino kari ku manan khalo ba ko nang na asi bazar chalaga kino tawre piano se am lei re na hai ta ga di for example ko hai ko today I bought this piano hai re bai ni ko sumaina pi re ba sene si sigi piano sigi manga dala kadar la oidra sumaina kari um sene bi ta ga di ko today I bought a piano na ngasi aina piano le ri hai ba ko adu ai le ri se sigi sigi sene sa sida kai dawi sigi sene sa sida countable si so da wi ba ko hai ba di ko aina kari gumba nupa na ingoda hang putar ga di nang le ri du piano piano na hang putar ga di aina hai ro dro piano ang le ri ni na nang bayar jalan piano cam le ka dro le ro ye piano amani be le to do yan ta bra aduni play hai na piram bata tar ga di question da se si na gani ba da si na gani ba but play na ta bi ai le rak ko le rak pa sumai ut tar ga di da na ya ro ba e si na gani ba da si na ta la gani ba ko ai ngasi le do piano amani aduna e si la ni ba ko e today I bought a piano hai gani ba yan ta bra ma'am se matha muchal asi Guru Nanak the founder of Sikh religion was born in this Punjab hai re ko sine fill in the blanks sumaina su exam la kani ko sumaina fill in the blanks ki mong la pasu ai natraga sporting era da su hogi article concept se use sor ko jai ko adu yong hoji fill in the blanks la ko tar ga yong kai na ji Guru Nanak the founder of Sikh religion was born in this Punjab hai re ko Punjab se yong Punjab se state ki ming ni ko state ki ming oi jera so magi mangda matam pum bada ko ye ko ni da se sijina gani ba da si na gani da sin generally
generally ko state natraga as inna tawri se mo generally state natraga karigumba ko hogi country sigi mangda da si lakte ba ko da si na de proper noun ne da si na de ba yan da bra da si na de ba ado exception khar lei exception khar lei ba ko exception country lei country ahum mari lei du mogi ming se piram tar gari mogi mangda koina matam pumba da se si na gani ba sigadi yang punjab se yang punjab si kai no state ne ba india gi state am ne ba du magi mangda su da si ne ba ko yan da bra magi mangda da si ne da la kani ba du mai na ko to pus lei di country hairo ko des Netherlands harasi Netherlands Netherlands ki mangna su da la kani da South Sudan hairo mogi mangna su da la kani da Congo hairo Congo su si mangna da la kani adagi des Ukraine hairo Ukraine ki mangna su da la kani adagi ama le more ama si kaino ama si hogi des aina hare ko da Great Britain hare ba si mangna su da la kani ba yan tabra mayam si bodi yan tarang mani ko da makha mu chalasi makha ko si ngo okay ngasi gi se sigalo ore adu de ngo hogi rule lama takang ko rule lama ai badi rule si ngo gari ko mafam place piram batara gadi sumaya name of place piram batara gadi ko name of place piram batara gadi si matang da koina da se si no article ko article am gem si na roi article si am gem si na roi ko ken tabra name of place piram batara gadi adu sinata bide ko kari gumba minga loge ko united gumba union gumba republic gumba sigi se country gi mingam ga loge yoram batara gadi sigi generally ai ni ko generally natadi ko namu la le ngai hai bi rek no yamu generally ko generally wani generally mi akhogi des natra country natra state ki mangda ko article si na deba ko yan tabra adu karigumba mafam amgi minga ko united union republic ko na yarum batara gani dugi matang da khoi kai bani da se si na gani ma da kaya gani da usa gani adraga full form da se da united states of america rci da ussr dai ko dai se da uae ko adagi da ati kai have the republic of india sumai have ya silai re ko silai re adum matung de ko karigumba direction amasung ko direction ga karigumba sumai thoge name of direction ki minga plus leifam gi minga ponan le ram batar gadi dugi matana kai rogani